Deputy Commissioner ka Food and Safety ka kong BDS Mukim kalapa mi lot ikinong tray bagi kitray dukan kentob yak RB ka MA kali food haba ka Aron Hotel bat kiway ban pankoj ban shot yakalenti ka bujukot ka RB Lane ha kandailat ha kani ka jenglet ka kong DBS Mukim kaladon lang ki breu ng kasalong municipal board kani ka jeng tha ka DC ka Food and Safety ban pankoj yakalenti kadai nama ada pakala jabo bajaing bat iujet ijli kabala syem ceng wat banring masemro habaya lenti kane kalenti kalong kaba ijli hado kata-kata baki breu kila salie banyaj banyang na kate kejaka kakong DBS Mukim kalalik jengok tengro ya kate kejaka hakini kendiat sengi kibalik nyo bat kalap yang kejeng jabo kalenti yaj bat semak ijli hado kata-kata hadin baldep penkoj kalaya pertalang paro kibadon hakti kejaka dah kenten ngai ya pasilong